Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share Reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Ngā Kaiāmio me te Pea by Aesop. There are two kupu hou in our kōrero. The first is takatū, and it means to prepare or be ready. Anei te tauira. Me takatū tāua e pai ai te haerenga. We must be prepared so as to have a good trip. Our second kupu is muna, and it means hidden or to hide. Have a listen to how it's used here. Ka noho muna ngā kōrero o te hui nei. What we discuss in this hui will remain confidential. Kia areare mai o taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hāna nā te noho, whakarongo mai e hoa mā. Ngā Kaiāmio me te Pea, nā Aesop. He tokorua tāne e takatū ana, kia kai horatia tētahi ngahere. Ka whakae kia tokona te rāno a hakoa ngā mōreareatanga ka pā atu ki a rāua. Kāore I tawhiti te haere, ka hārau ki tētahi pea weti te o mātu nei I tētahi puihi, ka tau ki mua tonu I tō rāua aroaro. Tērā tētahi Kaiāmio, he tangata whiroki, he tangata pīngore hoki, ka piki ake I tētahi rākau. I te mōhio a tērā anō ki te korenga ona e tae te wawao me tōna kotahi, ka takoto kaunua I hoia ki te papa. Ka kūtia ai tōna hā. Ka toro atu te pea ki te hongi I haia. He pōhehe nōna, kua mate kē ia, ka peka kē atu ia ki te ngahere. Ka heke iho te tāne I te rākau, ka tūtaki anō ki tōna hoa. Ka ui atu, me tōna mene nanakia, ki te kōrero muna miharo I kō himuhimu tia ai e te pea I tōna taringa. Āna, tāna iuru pare atu ki te rā no. I mea mai ia, kia tūpato au, kia kaua hoki e whakapono atu ki ngā whiore hume pēnei a koe. Ko te kiko o te kōrero, kei whakapono ki ngā kītaurangi pāpaku. The Travellers and the Bear by Aesop. Two men about to journey through a forest agreed to stand by each other in any dangers that might befall. They had not gone far before a savage bear rushed out from a thicket and stood in their path. One of the travellers, a light, nimble fellow, got up into a tree. The other, seeing that there was no chance to defend himself single-handedly, fell flat on his face and held his breath. The bear came up and smelled at him, and taking him for dead, went off again into the wood. The man in the tree came down and, rejoining his companion, asked him with a sly smile what was the wonderful secret which he had seen the bear whisper into his ear. Why, replied the other, he told me to take care for the future and not to put any confidence in such cowardly rascals as you. The moral being, trust not fine promises. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It makes a massive difference. A big mihi must go out to our Patreon supporters without whom this podcast could not be ad-free. Head on over to patreon.com/whakamiere to learn about our subscriptions. For just $6 a month, you get early access to every episode, PDFs for every Paki Poto, access to a Reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content to date, which is nearly 100 posts. If you have friends in whānau who would like our kaupapa, please consider sharing it with them as well. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email whakamiere@gmail.com. Ko taurapa au e mihi nui ana, hei a koe nei e
hoa mā.